بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إمها لوبوت عزت بفلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي الله سبحانه وتعالى أرغن من دنيا متيغا مي لوافاوا ميوا حقيقي مقصدكي إكالانجيان ألوكم كرو ميكم بيان كدوا كيرت قرآنوغا الله سبحانه وتعالى أنغا وافاوي داريات سورتوغا إكالانجي وحي كرو وافاوي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. තිමන් රස්කලාංගෙන් අලුකම් කුරුම මෙනුයි ඉන්සින්නා ජින්නි නූෆද්දම් මානේකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානුන්නා ජින්නින් දුනියමතීගේ මිලෙවිෆා මෙවා හගීගී මක්සදකි එකලාංගෙන් අලුකම් කුරුම් කම් එහෙම්වීම අල්ගොන් මෙන්ගේ බෙජෙහේ අල්ගොන් මෙන්ගේ හයාතුගා අල්ගොන් මෙන් වේතු කුරා කොම්මෙ වගුතකී වෙස් එකලාංගෙන් අලුකම් කුරාෆද වගුතයිගේ හෙදේතෝ මසකෙක් කුරන්ගේ බෙජෙහේ අල්ගොන් මෙන්ගේ අමල්තකුන් කුරා කුම්මෙකම කීවෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ රුහි වඩිගතුන් හෝදුමට්ටකා අල්ගොන් මෙන් කුරා අමල්තේ හෙදේතෝ එබෙජෙහේ මසකෙක් කුරා අල්ගොන් මෙන්ගේ දුලුන් මි බුනෙලා බස්තකී මී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ රුහි වඩිගතුන් හෝදුම අල්ගොන් මෙන් බුනා බස්තකෙක්කමුගා හෙදේතෝ එබ හදන් එබෙජෙහේ කොම්මෙකස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන් මෙන් දුනියමතීගේ ලව්වාෆවා ඉරුගා එකලාංගෙන් අලුකම් කුරුමට්ටකා එකලාංගෙ මෙවනි අංගවාෆ තෆාතු එකේකි අලුකන්තන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබවේ ලබ්වාෆ එකලාංගෙන් අලුකම් කුරුමට්ටකා අල්ගොන් මෙන් රෝදේ බහිෆමු එකලාංගෙන් අලුකම් කුරුමට්ටකා අල්ගොන් මෙන් නමාදේ බකුරමු එකලාංගෙන් අලුකම් කුරුමට්ටකා අල්ගොන් මෙන් එබ හජ්ජුවමු එකලාංගෙන් අලුකම් කුරුමට්ටකා අල්ගොන් මෙන් එබ සකාත් දෙමු එකලාංගෙන් අලුකම් කුරුමට්ටකා මීස්තකුන්නන් හෙවෆෝර් කොද්දෙමු එකලාංගෙන් අලුකම් කුරුමට්ටක එහෙමෙම තෆාතු එකියකි කන්තතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන් මෙන් වනි ලව්වාෆා එම්මෙ ගොතක කුරා අලුකමෙන්නු තෆාතු එකියකි අලුකන්තන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබවේ අල්ගොන් මෙන් ලව්වාෆා අදිහම එහෙම්මෙ මියාකුගා ෆාහ කොල්ලේ අනින් නුක්තාකි බෙන් අලුකන්තන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබවේ ලව්වාෆා ෆර්දි ගොතුන් කුරා අලුකන්තකි ගොතුක අනිබ්බා අලුකන්තන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබවේ ලව්වාෆා ජමාඅතිගේ ගොතුක කුරා අලුකන්තකගේ ගොතුක එබවේ බයින් අලුකන්ත ලව්වාෆා ඉසාලක මිස්කිතුගේ ජමාඅතුගේ මි කුරා නමාදු එහි ජමායි ගොතෙක්ගේ කුරා අලුකන්තකේ හැම එගොත මීහක මිසාලක කීරිත කුර්ආන් කියවනි එහි ෆර්දි ගොතුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුකම් කො එකලාගේ රුහි වඩ ගොතුන් හොදු මට්ටක ඉන්සානා කුරා අලුකන්තකේ එහෙම තෆාතු එකේකි අලුකන්තන් ඉබවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානු කුරුමට්ටකා ලබ්වාෆා ඉන්සානාගේ ගුණවන්තකුන් තෆාතු එකේකි අමල්තන් ඉබ කුරමුන් ඉබදේ මිගුතුම් බලායිරුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රුහි වඩගතුන් හෝදු මට්ටකා අල්ගොමන්න කුරවිදානේ වරම් මුහිම්මු අලුකමෙන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි බයන් කොද්දිෆා එයි එකම කුරුමට්ටකා අල්ගොන්මෙන් බුරතකින් උෆලා කන් නුජෙහි එකම කුරුමට්ටකා අල්ගොන් මෙන්ගේ අතුම් ෆාසාතකෙන් ಖරද් කුරා කන් නුජෙහි ඒ අලුකමකි එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මතින් හඳුමකො ලබෝට ඉස්සත් තෙරබේ ෆුල්නේ හගීගත බලායරුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මතින් අල්ගොන් මෙන්ගේ බෙජෙහි ගිනගිනන් හඳුම කුරම් වෙස් සෞබකි එකලාංගේකි අල්ගොන් මෙන් මිදුනිය මති ගලව්වාෆා ෆරා එකලාංගේ අල්ගොන් මෙන් දුනිය මතිගේ මි ලව්වාෆා මි වනී වෙස් එකලාංගෙන් අලුකම් කුරුමට්ටකා එහෙම්වීම අල්ගොන් මෙන් එකලාගේ මතින් ගිනගිනන් හඳුම කුරි වරක එකලාගේ අල්ගොන් මෙන් කුත්තම් වේ ගෑවෙගෙන් දානි කොම්මෙකස් අල්ගොන් මෙන් ෆෙන්නානේ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ගොන් මෙන් එබවේ බයන් කොද්දෙව්වාෆා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මතින් හඳුම කුරුම්ගේ සෝබුන් අල්ගොන් මෙන් එලිබේ සවාබා දරුම කීරිත් කුර්ආන බලායිරුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මතින් හඳුම කුරා මීහුන්ගේ එමීහුන්නන් ආඛිරතුගේ එලිබේ සවාබා දරුම ඉස් බයන් කුරබ්වාෆා දුනියේගේ එමීහුන්නන් එලිබේ සවාබා දරුම උවත එලිබේ උෆාවෙරිකම් විස් බයන් කුරබ්වාෆා
Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga ettanavre gina tantanuga en ayatavre gina ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handuma kura mihunge makama mativerikamuge wahaka bayan kurawwa faave Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga wahi kurawwa faave wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun jebamihun Allah subhanahu wa ta'ala ge matin gina gina handuma kurashe erun kobatu argumenna mi veginda gotaki la'allakum tuflihun erun argumen kamiya bulibe mihunge terem vegem midani ekalaage matin gina gina handuma kurima argumen kamiya bulibe mihun terega vegem midani ehin ayatiga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima adi gina ginan Allahuge matin handuma ko dhikr kura firhenunna adi gina ginan Allahuge matin handuma kura anhenunna emmennattaka Allahu faafa fussewma goduwegenwa daruma tayyar kurti hembima Allahu matin haduma kurmaki mi hamayekan firhenun nan ikkamennu anhem befulna bes ikkamemmi erun Allah subhanahu wa ta'ala kambadunna bes adi firhen befulna bes mi sawaba darmami devvige midani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith bes folegga awumne enge gotuga gina ginan Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handuma ko ule mihun kuriyara da bayge gotuga miwani bayan ko devwafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurwa faave sabaqal mufarridun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iglefan ke sahabi bekol nami bidalwani mukhatab kurwa bayan ko devwani sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah qala الذاكرون الله كثيرا والذاكرات Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eklefan ga sahabi bekalna midannawani al mufarridun kuriyara hingejje dinge hiduga sahabi bekadonnaka ingwada nuga mufarridun kimi kombai kame wata coach kame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga miswadan nawani Allah ge rasula mufarridun ki kombai hejje wata coaching hejje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani gina ginang Allah handuma ko dhikr kura firhenunna gina ginang dhikr ko Allah handuma kura anghenunne mane ki mi hadith bas fuluga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifa kurwa foni sabaqal mufarridun kuriyara hingejje gina ginang Allah ga matin handuma kura firhenunna gina ginang Allah ga matin handuma kura anghenu adibas ehin hadith bas fulukan argumen nazar hingala mato Allah subhanahu wa ta'ala ge matin haduma ko dhikr kurma behegotum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam argumen nabi bayan ko divwa fawa aghuri hadith basfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurwa foni mathalul ladhi yadhkur rabbahu wal ladhi la yadhkur rabbah mathalul hayy wal mayyit so sallallahu alaihi wasallam hadith kurwani emiha ge veras kala ge matin haduma kura mihaya emihage veres kalange matin handuma nukura mihage misalaki diri huri mihaka maru efawa mihige misal lobeti izzeter befulne Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handuma nukura miheki ei dirumenne maru efawa mihege gotuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifa kurawani hembima arunen ebejehe warabboda Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handuma ko ekalange angawa fawa gotan arugon menge ulunta battan kureveto war bodange bejehe masake kura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam argumenna vani ekalange matin handumako argumen kiyane baikal zikurtaka duaata bayan ko devwa zikurtan argumen kiyafikam gawanama argumen nan elibe thawaba darumaves Rasulullah sallallahu alaihi wasallam argumenna vani bayan ko devwa war kuda kuda kuru kuru ibarat tekin himene kudi kudi zikurta kudi kudi duaata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devve megen bae duaata ki inuata bae zikrta ki algon men zikrta kiyala kam gawanama suwarugega kanzuta utteren kanzuta ke bas algon nange belibigenge bate bae zikrta algon men kiyala kam gawanama emi hegge kudi faafata ki ei kanduge fonu takeffada faafata kamugo vias faafata veseba fu hevigenge bate bae
kala du'ata ba ekkala zikurtan algon men kiyaf kam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala ge rakka terikan algon men nge belibikinde ba ekkala zikurtan algon men kiyaf kam gawanama nuba vegen wa shaytana ge kiban algon men eba salama vegen bati hebima rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men bani ekiyeki du'ataka ekiyeki zikurta bayan ko debba adi ege iturun ekadefana algon men bani e du'ataka e zikurta kiyaf kam gawanama algon men libe thawaba darmo is bayan ko debba hebima egotun algon ege tere rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa not bayan kurawwa fawa ba ekkala du'ataka nuata zikurta balalana ega terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fawa bas fule gave man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi 100 marra lam ya'ti ahadun yawm alqiyamati bi afdala mimma jaa bih illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alayhi me hadis bas fuluga rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon mi bayan ko devani varam mativeri ma zikure giwaha varam mativeri ma kalime giwaha mi kalima algon men kiyafikam gawana mi libe sawaba darmu bayan ko devani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko devani henduna haviruga mane ki mihaku hendunu wagutuga adi haviruge wagutuga sate ka faharu konkametto kuran jene sate forche kiyanto jene no talukame kuranto jene num eccem mi kiyen jeheni henduna haviruga sate ka faharu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi migota sate ka faharu mihaku kiya zikru ko fikam gawanama emi hekan elibe thawaba daruma den rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko dipani vidalwani ena mi zikru kuri waraka nuata evre gina mi zikuri kuri mihaku menuwi ena vure man amale koggen hama ekaku qiyamah duhuga naannane hevima visna wada gannawa henduna haviruga algon mentere komme mihaku mi zikru kiyamvi komme duha ko mi zikru kiyamvi erun qiyamah duhuga algon menna milibeni varam matveri daraje warabbawaru sawabtake milibige midani henduna haviruga sate kafaru mikiyenjeni kuda kuda kalimai subhanallahi wa bihamdi migotan algon men takrar kurabam gendawani sate kafaru erun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani erun mi zikru kuri waraka nuata evre ginam mi zikru kuri miha kumenuwi ena vure man amale koggin hama ekakos qiyamat duga naanna mi wara lui wara kuda zikure algon men hama evves kame kurakashen nujhen algon men hama e zikru takrar kurumati ge demi hurima irad kurbiya mi thawab algon men libikinda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ehin hadis bas fulkon algon men balalama e hadis bas fuluga ikadek fan algon men mi bayan ko devani waram matveri ma zikuren anikas adi e zikru kiyum ge sababun shaytana lubavegen wa shaytana ge kibam ves algon men rakkatir wi salam vegen wa kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko devani adi e zikru kiyaf kam gawanama eta sate ka hewkamen algon men libiken e bade dobo te izzeter be folne rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurvani man qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مي حديث بس فلوغا مي دنوني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان کو دفني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مي ذكرك في ميها دناشه إيجاتو ena diha alum minimum kurifada
mihako dhikru kurum gotun sateka fahar mi dhikru kiyafikam gwanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devani ena diha alun minivan kuri fade adi ena sateka heukan liuvenete adi enage kiban sateka faafa fussevene adi eduhu haviru wanden shaytanage kiban ena rakkater kurevene adi ena vurgina midikuru kuri miha kumenuwi ena vure man amale kogen huri miha ku hunnane ehmima visna wada gannawa duale ganwata duhe galgon men sateka faharu la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mihen algon men duhe ga kiyafkam gawanama allah subhanahu wa ta'ala algon men diha alun minuwan kuri kamuge thawaba daruma allah subhanahu wa ta'ala algon men mi defan adi hama ehemma sateka heukan allah subhanahu wa ta'ala algon men ibadevva adi sateka faafa allah subhanahu wa ta'ala algon men kiban iba fussawa devva adi hama ehemme shaytanage kiban algon men iba salamakon iba rakatir wekin ibade ehma lobati izzetir befulne mi wara fasehaka men algon hitun algon tire hama gina befulun mi dhikurwani daskofa namada fawga algon tire gina befulun hama kiyatanem mi la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir algon men kiyam vi sateka far not everest gina kiyam vi erun allah subhanahu wa ta'ala ituran algon men eba thawaba dharma eba defa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ehin hadis basfulkan algon men balalama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mifar algon men mi bayan ko divani e kalime kiyafkam gawanama e kalime ki ei swarugege khazana tawtere khazana ekamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men mi bayan ko divani e kalek fan ge sahabi bekal ne mi bayan ko divani ala adulluka ala kalimatin hiya kanzum min kunuzil jannah swarugege khazana tawtere khazana afada kalime kalek fan bayan ko divanto sahabi bekalaka mukhatab kum mi dannawani rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korvani din ekadek fan hadis korvani la hawla wala quwwata illa billah e kalima la hawla wala quwwata illa billah ei swarugega khazana tawteren khazana ke hindi mabsna wada gannawa algon menna mihen kiya kalimata egigen midane mi haqiqatu allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga wala lobuetikam boduwegen wa kalimatake kamuga wala lobuetik boduwegen wa heo zikurtake kamuga he gina ginan algon men ebejehe mi zikurtan ebejehe kiya mi kankan algon men ebejehe gina ginan takrar ko ehen basfulakan algon men balalama nuat ehen dua kan algon men balalama rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men mi bayan ko divani waram matiure ma zikuren anikavs me zikuru algon men kiyafekam gawanama evves mihaka nuat evves etchekan algon men gellu men deveneka me zikuru algon men kiyafekam gawanama eduwa hegga evves etcheka nuat evves mihaka emiheka gellu men deveneka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korvani ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli yawmin ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء كم يكس من حديث بس فلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني هندنا هابيرغا تنفهر مكينجهني كون كلمة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم mihen komme mihe ko smijehani hendunu kiyen haviru kiyen erun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korvani midhikuru ko finihan evves ech gellu men dene fayadurruhu shay'un manike mi dhikuru kiyaf kam gawana henduna haviru mi dhikuru kiyaf kam gawana ma emiheka evves mihe ko gellu men devene kam ehme mi haqiqat ko wara lui wara kuda duaen algon men hendunu kiyala havir kiyala mi jeni timfar erun algon men rakkatirwe salama begin waana kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi banko deba fawani
එහෙන් හදීස් වස්රකන් අල්ගොන් බලාලම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බිෆාර අල්ගොන් නබි බයන් කො දෙවෆාවා හදීසකි විස් අගුරු හදීස වර ගිනන් අල්ගොන් ගේ තෙරෙන් ගින බයකු mi dhikru qur'anikan hama yagin ei komme namazaka fahuga algon men kuramu dhikru tasbihai algon men kiyamu nuwata algon men eki eki dhikru ta kiyamu ega terega algon men kiya dhikru ta ke gewahaka me hadis ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko divani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korvani man sabbaha allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamida allah 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر لبت إزتر بيفلني بورف فاسه ذكرين تو كم مي حديث بس فلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كد فني كم فرض نماذج فهوغا نيجيتو كم فرض نماذج فهوغا ألغون ممي كين جاني كنتنتو سبحان الله كتفهرتو تيريستم فهر سبحان الله ألغون ممي كين جاني تيريستم فهر الحمد لله ألغون ممي كين جاني كتفهرتو تيريستم فهر الله أكبر ألغون ممي كين جاني كتفهرتو تيريستم فهر هم بما سبحان الله تيريستم فهر كيم بي الحمد لله تيريستم فهر كيم بي الله أكبر تيري استنفهر كيمبي إيرو مول جملة إبا نوديها نوفهر دين رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفاني إيرو إبي نوديها نويكي دين ساتيك فوريها مكرمتكا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مهن كياشي معنى كي إم فرتم كياشي سبحان الله تيري استنفهر الحمد لله تيري استنفهر الله أكبر تيري استنفهر كياشي تنجي فوق يا فيديكن كياشي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرغمنا بيان كدبا فوا حديث کے فهو باغ اكلي فاني بيان كدبني مي ذكر أرغم من كياف كم غوان أرغمنا لبي ثوابا دروما غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر لا إله إلا الله ني حديث كرفاني بيغوت ذكر كفكم غوانم اميهگه كودي فافتا خانوگه فونو فدام ويكم غويس افافتن الله سبحانه وتعالى فسوا ديواني لبت عزتر بيفنه خانوگ أرغمن فنينونتو خانوگ راळු جهار بهن فونو كيها باورتو اي ميو ماسينگا بيا بودو خانو එත කණ්ඩෙන් එබවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලබ්වාෆා ඒ කණ්ඩුතවගේ රාළු ජහර මිහුන්න ෆොණු එහා ගින ෆොණු තකෙෆද ෆාෆත කුදි ෆාෆතකෙන් අල්ගොමෙන්න කුරේෆ වීකම් ග වියස් නුවත එවරෙවස් ගින කුදි ෆාෆතෙන් අල්ගොමෙන්න කුරේෆ වීකම් ග වියස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොමෙන්ගේ ෆාෆතෙන් එබ ෆුස්සවා දෙවයි හෙන්වීම අල්ගොමෙන්න විස්නා දෙවුමට්ටකා මිවණි මිසාලෙ ජස්සවාෆා ඉග වඩානාන ෆදාම් බාවර් කණ්ඩතකින් එබවේ ලබ්වාෆා ए कोम्मे कंडेगे एब एत वाहरक एब राळुतन एब जहामुंदे ए कोम्मे राळुतकेग्ग ए उफेदे फोणु तकी ए वार बावर एहा बावर कुदि फाफतन अल्गुमेन्न कुरेफ वीकमुग वियस अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्गुमेंगे ए हुरिहा फाफतकिन एब फुस्सवा दिव्वा अल्गुमें कोंकमे कुरीमतो वर फसे हलुइलु कमें अल्गुमें कोल्लीमा कोम्मे नमादक फहुग अल्गुमें कियालम मिजहनी हमै कनि सुब्हानल्लाह تيري استنفهر الحمد لله تيري استنفهر الله أكبر تيري استنفهر أدي أم فهم أقول من كيالا مجهني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هم لبت إزتر بيفرني الله سبحانه وتعالى أقول من فافتن بفسوا دبا مي ذكر أقول من كم فرض فسنا ما ذك فوق أقول من كياكم بوان එමෙම මේ හගීගතුක අල්ගොමෙන්න වර ෆසේහ අලුකන්ත මේ අල්ගොමෙන්නන් ඒ අලුකන්ත කුරුම්ගේ සෝබුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගුරුවඩ ගතුන්ගේ බලිබිගෙන්දේ আদি හැම එයාකුග ඒ අලුකන්ත කි ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ කියා කුදි කුදි කලිමතන් එබ ලබ්වා ෆේබවේ වර බාවරු සවාබුතකින් අල්ගොමෙන්න ලිබේ කලිමතකින් වත අලුකන්ත හේගතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙවනි ලබ්වා එහෙම
mi ismi bayan kurunu fas hadis nata ha hadis ka algun mi bayan kurunu kalimata algun min ebeje gina gina kiyan ebeje erun algun nan Allah subhanahu wa ta'ala ga matin gina gina aduma kurave adi algun menge hewkam ge fattan Allah subhanahu wa ta'ala ge irad fulaga ekko barwegin ebade adi hame emme yakuga algun menna kureifawa kudi faafatan ebe fuhevigen ebade algun menna Allah subhanahu wa ta'ala ge rahman ebe libigen ebade Allah subhanahu wa ta'ala algun menna neegi kureve faafatawge emme bodu kafara ki Allah subhanahu wa ta'ala ge matin algun men gina gina handuma kuru algun men kiyam bi huswagutawge subhanallah huswagutawge algun men kiyam bi la ilaha illa Allah huswagutawge algun men kiyam bi Allahu akbar mifada huriha heu kalimataka heu zikurtan algun men kiyam bi lobat izzater befulne minunas rasulullah sallallahu alaihi wasallam algun men vani bawaru zikurtaka kalimata bayan ko dibba bawaru du'ata bi algun men vani bayan ko dibba ehme algun men balambi vivarakun algun men naki Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handuma kura baykam ga algun men babangi beje adiha miyakuga algun men ebeje ba ekkada lui alukanta bes algun men bay bagutoge beje kuram algun men faharega bay bagutoge tankole muralikamu ekkibabe kannebe fotuma ki vesekashigem wakame efada baguta ki ves ei Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handuma kurave baguta ekam ge ek baguta bes be hadange beje algun men oshoweti begem bes Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handuma kuram be hama miye ko showen kiyalam be subhanallah subhanallah miye ko ishide ge kiyalam be Allahu akbar miye ko kolam horegen bes kiyalam be la ilaha illa Allah mihen rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko dibba fa zikrtaka du'ata ki mi algun men ma bodu tayyari takke waaka nuje emiye kan hurewunu gotakan huregen zikurta kiyembi emiye ko ishinde endegen beenum wami ishinde endegen oshowayogen beenum wami oshowayogen kolam huregen beenum wami kolam huregen komekas mi hadis basfultagun algun men ingem midi Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handuma kurumu Allah subhanahu wa ta'ala algun men midibba thawaba dharma dua ki Allah subhanahu wa ta'ala algun emmennaki Allah subhanahu wa ta'ala ge matin gina gina haduma kura baykamuga algun men emmen lebu rasulullah sallallahu alaihi wasallam e hadis ka bayan kurabwa fawa bayga terega algun men himenigen dium rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis bas fulega ekle fan hadis kurabwa fa evani kuriyara die mi hunge wahaka سبق المفردون كوريرا دي ميهم جواك اي الله سبحانه وتعالى جمتين جنا جنا هدم كورا في هنونا الله سبحانه وتعالى جمتين جنا جنا هدم كورا ان هنو جواك اما argument كيبس الله سبحانه وتعالى جمتين جنا جنا هدم كورا بيكمغا الله سبحانه وتعالى لفون دي دعاء كورن دعاء الله سبحانه وتعالى argument دو الله سبحانه وتعالى ذكر كرو متيغا ابد میں لہٹون دعاء الله سبحانه وتعالى علم من يمن إخلاص ترك من بركركم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.